Abolia kiding Esisiak keda Esisianakinak nesi itopolorit esemerlo Kongora High School kwape ipone diope loda yaonere dichane kiding Esisiak keda Esisianakinak. Peter Okwi aruchokiniton aina peta no Abolia Kongora High School ngesi keuntebe eraingina Abolia nada itolo senete kesi kwape ipone diope loda eruchokinitere imwalimun keda Esisiak Odo kapijene ajo pokati mwalimu na mori apoto edo rio siketa jo kwa chuti no bete do pegolo kede noti chamonto ngobe arai alama polo no edo ai take de mwalimu esomtos keda kes ekerde keda kes oje paperone da yogana kinos otuna na kinos kalona match so achamonto ngoro kan 90 idwe kede mwalimu so manare joko adelo masatu kotoni na chamangara kisda kiro kere magata warbe mamene pura mwanke miche toma kiro no tukotona bet kisa chama rimari mwalimu na kiro kere Abolia ngin nesida abuo ngetakin keda gole diope kanu enoti kanuka Esisiak luda ediara asesen Abolia ngin game between the prefects kedi mwalimu na raila jijim dobi topolo epapero ne dichane keda mor kikina da jaya la matomo ngora na ni duete reka apola morala na meje luche duwe Kit mwalmunda alakad o kingala ilo nara yenyo duch mwalmunda lakina otoma mor jaw du jay senakin bon so jay kit borengine kesay mor kikin berebobo noy Isemelo Kongora High School ngesi etolo si Abolia ngin kwape ipone diope loda ekapana kinere esemero IC page Abolia show nu osinia kotoma doketait naka districta Era iborene joko noy edo ebuni ayata kiti alo senga noto Kongora High School isoe mwalimun womiti boni be amera jauta tukoto boni konye kona domine sawa la yala kiding mwalimun kade dwe anwanyu boni be that relationship is built. Gabriel Esiku Kanuka TV East Kongora District. Ayar! Kamu ayar!